Amen bazalwane. Amen. Ngicela abazali ningenze into. Uma ungakwazi ukuyigida lento ngicela ume kancane. Ume nje kancane uzongena. Uzongena nje ngiyacela. Bomama bakhokheli. Kahle lezi ngoma ezicula la ezeni. Bosisi la kufuna kuzwakale nini? Lento uzibe mnandi ifuna izandla, ifuna nama voice. So uma ingoma ungayazi qala ulale labo sisi abalapha. Yibona abaningazi bayo lengoma. Ngizoloku beza uthi oh bathi uye ngokungena. Nizwila ngeke? Amen. Abanye bazala neshaya izandla. Ngiyanicela bafundi.
uma ushaya izandla zihambisane nani nalesigubhu. Njengamanje kuyaphambana. Lalela ingoma, ulalela isigubhu, ungavela usuke nje uthi sinengqondo sonke. Madodana kababa alanila
ngomoya bazalwane. Masikhuluma ngomoya bazalwane. Asikhuluma ngamaplani ke manje. Naba abantu bazalwane bafuna ukusizwa. Sebehlabelelile bathula bayishaya izandla. Basizakele yini? Siye emoyeni bazalwane. Lulani babonile. Emoyeni. Lani babonile. Shaya njani? Emoyeni. Isikana nayo. Ngafunde emoyeni ukuthi moya ikhala kanjani ngesililo nami ngizokhonza wathi umoya Sithola abanye silalela umoya ninamoya. Engenzeka kodwa sithole laba abantu bala ekhaya noma abazalwane bakule ndawo bedumala emoyeni enkosini uNkulunkulu ukuthi abantu emseni kaNkulunkulu. Afanele nami ngathi moya uthini kathi noma bake bekhonze naye yini umuntu obizwa ngoIluminati noma ngoInami enkosini uNkulunkulu wathi uJehova ezulwini ngibona uphenduka ikhofini ezulwini ngafunda ngathi moni kwenzakala lapho uJehova wathi noma ngibone nalo umuntu esifa kuyobe kunetha izulu enkosini uNkulunkulu bese ngathiwa kungangena ireport enkosini uNkulunkulu kodwa ngibona nama bazalwane bedumala enkosini uNkulunkulu uJehova wathi noma yebo into ekhona ethi ngaba bazalwane bangabakhulekisa abazalwane bala ekhaya kodwa beke bevala ukufa kuqala okulandelelayo enkosini uNkulunkulu ebifanele ukuthi ngabe nasidulele salisusa leli bandla silibeke kwenye indawo ngafunda ngathi moya ngcile usuthini manje wathi moya noma la kunento kodwa ufana ngabe ngiyayilandelela ngithi no ngabe ngiyalikhansela ibandla ngithi bandla ufanele ube khona nawe emseni kaNkulunkulu kanti uthini moya wathi uJehova sibakhulekele enkosini uNkulunkulu babengena la ngakule ndawo uJehova uthe kimi no ngabona kusima ikhofini ngabona liphenduka ngafunda ngathi moya uthini yathi inkosi kimi asike sibancedise ngoba kunekufa okuphuthumayo kodwa ngithola kungena ifone noma kungena umyalezo kunetha enkosini uNkulunkulu uthe noma sekuvela isifo noma usibanibani akasekho enkosini uNkulunkulu wathi uJehova nathi siyayilandelela akabani ngani noma bekhonza bayaphelelwa zinhliziyo zokukhonza bese ngathi ngena amalanga singashayisa inkonzo kodwa isikhathi singakafiki ngafunda ngathi Jehova uthini manje wathi moya kimezwini ube nami ngiyayilandela lento ngabe ngayithula ngoba lento izokuthi leli banga sithole kodwa abantu beleke bedumala kancane abanye behlala ngabuze ngathi nibangaka yini umoya ngathi noma ngizwa abanye behlala bebuye bephinde behlale ngafunda ukuthi moya uthini manje yathi inkosi kimi kunento elandelela ngicabekile nama ngazi kwakunini kunento yatholakala njengesigubhu esincane esinamanzi ngafunda ngathi moya uthini nami mangena kulo mnyango inkosi ethi kimi noma divide land kunento wrong efanele ngabe siyayikhulekela kodwa ngathi bese noma kunento elandelela ukuba ngayibi kanje alibi khona ngoba inhliziyo zabo sizwa siphelelwe enkosini bese ngathi bangasinda bephakathi kokukhonza uJehova wathi kimi ngabe nami ngiyiprofeta ngiyema uma ngaba ngizwakala ngazi noma ngachaza kangcono. Amen. God. Amen bazalwane. Certified. Bazalwane siyadideka la umoya ukhuluma ngoIluminati uphinde ukhulume ngoInami. Kodwa ke ngicabanga ukuthi usuchazile wathi umuntu osonta kuphi la ekhaya kuthiwa la ekhaya specifically la eMaritzburg not le so Inami lo thina sinayo le eThekwini lo suthi nangu wala ekhaya seningageza sungahlambuluka mntanami okwazi nawo mama la ekhaya naye bazane bala ekhaya nihlambuluke futhi angazi bazalwane ngiyaphinda akhoke ngiyabuyela ithe inkosi kimi kube ngidinga legama elithi
inami noma iminathi kulamagama ababili ngibone kunetha uma kunetha kungena umyalezo ngabona ibandla lidumala inkosi kodwa lento ingimangazile ngoba akazukufela endaweni esendlini ngibona kubuya umyalezo engathi umuntu ofela endaweni engaphandle komuzi safunda umoya uJehova wathi kimi noma kube siyabakhulekela labazalwane mina ngimazi uhlangana njani nabo laba abantu bala ekhaya noma kwenzakalani kodwa ithi inkosi kimi kunento efanele kube sithi masilandelela size sithi noma vele kufanele kube necoffin la ekhaya ngoba kunento eba umbango mkhulu uNkulunkulu ofanele ngabe siyalwa size sithi nothina leli bandla nathi ngabe kutrust ngamangani kodwa silwe nathi sike sponsela nekhala omnye sponsele omnye naye esponsele kude safunda ngathi inkosi uthini manje wathi umoya ongcwele noma kunento engenza kodwa bese siba yisika sizwe kungena ukufa sezwa kungena inkulumo eziningi kakhulu kodwa zigcine sezibheka naye emholi enkosini uNkulunkulu ngafunda ngathi moya uthini manje wathi moya kababa noma kulento ofana ngabe siyayikhulekela kodwa lo muntu othi mayefa uyofika kunethe ngaphandle wena enkosini uNkulunkulu kunento ezathi mayimbamba ngathi umuntu lo ongathi mayisife ngaphumi kodwa bese kuvela nje kuthiwa usibanibani akasekho uphume umuntu obuyayo yathi inkosi nangalayo yayilandela esibili ukuthi umoya kaThixo kube namanje sawuthi umoya engcwele inkosi uma lapha kungikhulekela kunento efana ngabe yakubamba emadlebeni njengomuntu engathi amadlebe akhashintshe akakhala ngathi akhala ubuwiwi ngathi umoya engcwele ukhalane emadlebeni akhe noma ziyavaleka yini indlebe yathi inkosi uNkulunkulu bese ngathi besehamba sizeshawa uvale ngathi engabheke emuva noma kunomuntu omlandelayo yini ngafunda ngathi umoya engcwele ababa uthini manje wathi uJehova esibini ngabe nami ngiyayiprofetha lento kodwa kunento ethi ngithi ngabe kungafa abantu ethi mayiceda ukungcwatshwa sizokuhlala futhi kushona omunye ngafunda ngathi umoya engcwele bashona kangaki beze bebe bane kulandelana inkosi uNkulunkulu wathi kimi kube nganye iprofethe nalinto nami ngingaze ngayithula kodwa kunento efanele ube sithi masikhuleka nathi ke sikhuleke sithi ake kufezwe naphakathi kwendawo ngoba kunento engizwe siba isigubhu samanzi kodwa engizwa nami ngithola phakathi kwendawo kusekuseni kodwa kuphakathi neviki ngathi bakhohle kuyisonto yini umoya wathi ayikhona kunento efanele ngabe nathi silayilandelela sithi noma nake nisihle phansi ngoba into lezo yenza ukuthi inhliziyo zabazalwane abakhonza la ekhaya bephelele zinhliziyo uma bephakathi sizwe bekhathale ngathi bangashaya na amakhanda hey uthini manje uma uthi kimlana kushaya amakhanda ngizoshaya amakhanda athi umuntu lo kodwa kunento eshunqisiwe noma eshisiwe umoya akushuniswa lutho kodwa kunento efanele abiya babamba laba bantu enkosini uNkulunkulu angani noma niyangizwe yini bazalwane amen amen bangcwele ngizobingelela baba wethu ngibingelela Sifazele umoya. Lento okhuluma ngayo baba iyenzeka manje sila enkonzweni. Into esihlele emahlombe. Nokuthi mawuze esontweni ke bekhonto ebika kuqala ukuthi ungayi. Kepha kuba khona ethi hamba. Mawungena la ngaphakathi sithi siyahlabelela umama azathethe ungahlabeleleki ungenzeki lutho. Abancedise babu bishop. Enkosini uNkulunkulu bese ngathi ngelinye lamalanga singathi masikhuleka sike nathi sikhuleke ngalo leli joyini singusumo ongcwele kaThixo kodwa sibancedise uma sibancedisa nathi kodwa sibethu siwukhuza lo moya enkosini uNkulunkulu unento edinga ukuthi la ekhaya uma kuvuka isifo ngizwe ukukhuluma abantu abaningi bekhuluma bese ngathi singakhuza sithi no seli influencer ne wrong nabantu ngoba lani bangeli lifanele ngabe siyasusa enkosini uNkulunkulu bakhona sizwe abanye besho kunabanye bakababuye anganoma bayathunywa ngizofika abanye bebuye bestophe bebuye enkosini uNkulunkulu ngakuthi moya ngathi moya uthini uJehova wathi kimi noma lana kube siyalandela nathi noma kunabantu abathunywa sengikhulumile noma ethunyiwe khona ungabe nebhadu zabanja namhlanje inkosi ithi kunabantu abathunywa ngizobethunywa bethunyiwe bephinde behambe bebuye futhi behlala isikhashana bebuye ngathi manje uthini manje wathi uJehova noma nakube nami ngiyayilandelela ngoba lento efanele ngabe ngiyayidinga ngibe ngihlalise umuntu wesifazane noma umuntu omama bese ngihlalisa nomunye ubaba bese ngibuza kanti wena ungena kanjani kulezi impi zamasonto enkosini uNkulunkulu ngoba lapha kunempi ehlanganisa isonto ngoba ngiyasusa enkosini uNkulunkulu ngixabekile nami sesikhonza singaphakathi amaqembu ecemukele enkosini uJehova wathi kimi asike sibancedisa abazalwane ngoba lento sidinga isidumbu phansi ukuthi kube kuyashona uma kushona senza sokhomplela nabantu ngisho nabo makhelwane enkosini uNkulunkulu bese ngathi bangaqeda esibini uJehova wathi kimi nami siyithole le nkonzo lokuphela kancane iphela iziphele naye umhole ephelele ngamoya wathi umoya kimi kube nami ngiyasho njalo enkosini uNkulunkulu amen angazi noma uyangisisisa kahle uma kuthiwe uwe mhlambe wangani yebo baba ngiyezwe lami okhonza khona la ekhaya
very crossed and hide. Uyazi ukuthi wena inamba sikukhulekise kakhulu. Panda please. Isingayeki wathi wena inamba. Ikhontelana nawe lesithusuku. Kanti manje ngithini? Iyacindezela. Uyashina. Yeah. Bayekele juba kimi. Ephela manje. Lokho umsebenzi asebenzi. Uyazizwa ukuthi konke phoswa. Yona ebusuku mawuqhele wena. Ayiwena uthini moya phela ngiyacindezela. Awukhuluma lesizwe ngithanda ukudlala. Awunakho ukugcinazeleka kodwa mangileli ngiba ngathi ngifile angizwa lutho nje angibona lutho ngiyalala nje ikhona lokho nganyame wathi kwengcele uyayakho uyakhoda kwathi yahlukana nomkhathi wathi uJehova lokho baba ethinta ukuthi ukhona umuntu odlula wathi kwengcele yona ephoswana straight wena straight ebusuku bawo uthulele bamthambela ngazi noma la endlini kukhona umuntu okwadlula yini kudala ungakasontwa wathi kwengcele yazikiswa namanje lokho sithandaza kodwa lakho sidressa nesipoke wathi uJehova ayidela Baka labantu nilapho kakhulu umuntu odlulayo ozokuxoxela yasiphala pressure ikhona uthi kwenzele kuyacindezela kodwa icindezela kusho abazalwane njalo ngolevel ukhuluma lokho echela uthi kwenzele ibona lento ilokhu ibaleka icasha akukhuluma ngathi sizwe lethathini nje haleluya sabele Panda 4 umoya ubabzuma washonela khona lekhaya Wonderful. Hey. Akubanga khona okunye. Ayi besiye mlazi. Bese kuba khona omunye umfabo naye futhi owashonela khona la. Ngenxa yokuthi ke bazalwane ngiphuma emsindisweni. Bengibalekile ngibalekele into. Angaze ngize ngenza ukuthi. Hayi useba nje. Oh safana.
uthi umoya ngcwele mamthembeka asikhuleke la ekhaya masibona kuqala yaweza amabutho mayithinta indaba yebandla athinta kahle ngoba kumele lichekwe kakhulu ngoba kukhulunywa kahle ngalo kodwa uthi umoya ngcwele angikhulekise amalunga ala ekhaya Yebo. ngize ngikhulekise nomama wami uthi umoya ngcwele iyabuya lento lo mama la ekhaya kuthiwa ngiprofithe ngibambe into ngikodele phezulu ngibheke phezulu lo mama la ekhaya uzohamba banjwe into engathi isifo senhliziyo straight yes ngathi kwenzakalani wathi umoya ngcwele mama kukhona into abashaya ngayo abantwana bakho bazala ukuqala njengabantwana abangaxabana bodwa baphathela nomkhali bajahane phakathi ekhaya ngoba ngizwa umsindo la ekhaya uthi umoya ingcwele masilandela la angifuna umuntu abathi uane angazi anele ubani lo muntu makubizwa kuthiwa anelisiwe ane wakhijobha asilandela la ngomoya ingcwele ikhona into ehamba ingidide la njengomuntu angathi namanje yazi ngahambi bese ngathi namanje pastor wesithi sikhona la wakhijobha ukhona into eshaya abantwana bakho mama njengomuntu angathi labantwana bangabambana ngamawashini ngoba kumele ingane yomfana la ekhaya ingene ngezicapha ingene isidulundele iyongena namabhandla kathi kulabantu abayilandela kabe emuva wathi umoya ingcwele yangiphinda lento ngoba ngizwa lo mntwana ezonqunywa phakathi ekhaya igazi ngabe lokho bebathandazi uthi umoya ingcwele basho kahle ngoba la isigida khona mina ngazi noma ngapha wakade kune-jukebox umali rate kune-tavern yayikhona kunesipiki esasitalana namkhulu wami wathi umoya ingcwele yazizwa omnyeikoti yazi kabhiya Unokusikaphi la? anti bekuyithavern noma ijoyinti yini le ndawo khona abantu abake bashana ngamabhodlela la phakathi la bagwazana straight bedabo utshwala wathi ujoba kwachitheka kwaze kaba kawu-3 uchitheka igazi la ukhali radio angazi mamthembeka awusebenzele kahle leyo nambari kunjalo ingane zami azinaso isikreshi sokushayana beshaywa abanye abantu zinezikreshi zokulimazana zodwa uma nobhushi ngalana uye nobhushi bese zizoshayana yazothi umoya ingcwele mamthembeka angikhuleke kakhulu ngikotele njengenkawu bese ngimaphezulu ngijunuse ngisuze ngathi ngisuzelani ngoba kuthi umoya ingcwele angizothinta umoya la angikhiphe itotelo zingaphansi ngikhiphela ngathi umoya usebenze straight ebusuku njengomuntu angathi ungabonakala umuntu engquli la phambi komuzi wakho washo uJehova wena ufela ukuthi into wangathi uyarenovate wakhidoma encane nawe wakufela lokho angazi mina bekwenzakalani wathi uJehova kunabantu abakubambela umhlangano wena mama bethi lo mama uzenza indoda Yebo bishop. yasilenti yabuya ngoba ngisho namanje abantu othi ukhuleka nabe badlena abanye bayakhathala ngizwa mina beyabantu abastubborn bejika sometimes ngathi bangakhomba bathi Moses bekungcono la osikhiwe khona bekuthiwa sisutha kanti usisaphi Moses lapho sisakhona umoya kwenye into la mama ngabe uyangigezela la ukuthi angazi noma la wabayithavern yini noma kwakudayisa utshwala kwakade kune-counter ngapha nawe bedlulisa amaphoti kuloko ngoba le ndawo ke indawo engathi ithandwa amaphoyisa kakhulu kube sengathi namanje kwafanele kufika amaphoyisa aphinda azona mina aphinda ahamba amaphoyisa aphinda afonele ukuthi asophinde waliwa futhi kula ndawo awukhulume nami ngezwe la mama noma ngike nadayisa utshwala wakunefriji awukhulume nami ngezwe leli window lishayela okumulwezelana bekuyisitolo ngalama sekubithaveni as from start bekuyithaveni yangithinta lento kunjalo mkhulu uma ubona igazi umfana wami omunye wona bawuthiwa abafana bami ngenxa yokuthi bayalwa waphuma umuntu ephuma ne-okapu ethi yagwaza kodwa wangagwazeka umfana wami kagcina sekuyena umfana oshayekayo bagcina sebephumile mkhulu igama ema-meeting ayengabanye umfana wakho uphi loyo sibongiseni uthi umoya ingcwele mayilokethinta ukhathaza mayilokethinta ukhathaze lokethinta ethinde ephinde thinta
ethi into ukufa la ekhaya uthi umoya ingcele angahamba bese ngathi namanje kudlula umuntu ongumfana la ekhaya yani angizwe ukuthi ngithini yebo kodwa isigora sala ekhaya sihamba siyadlula emhlabeni kodwa ngokujoin yesonto wathi angadlula lo muntu kodwa bekade eqeda kunethi imvula embi kakhulu asule naye ethi yobona omnye umngane wakhe ebese ehlangana nomuntu abangazwani naye wathi moya yazi nomfana naye la hamba khona ukhona omnye umntala kwethi yazi nami mangahlangana naye nami ngamduma ngethi ngangaphinde ngimzume ngomese angazi noma umfana wakho uphatha umese yini akhona umese ngizwa mina wena ethi nami uyangivikela lo mese ke nami uyangivikela ngoba bangijwayela kabi ngeke ngizwe ngabo labantu wathi mongela kunabafana akade fane bese ngathi baphula amawindi la noma bangena baphula igaba bethi siyamfuna ngiyabongela siphuleke to expect siphuleke kakhulu kunabafana bake bangena kabi bangathi bakaka umuzi abanye bangena ngapha abanye bakathi akaphume beloko bethukana bebezinhlamba wathi umongelo kwale ngisho sebekhuzwa abantu abadala bengafuni ukuzwa nabantu wathi umongelo uzawudlula lo mfana la ekhaya ake nikhulume ngini ake kubuya amakhamera kunjalo mkhulu kunjalo ngathi uzokubona ukuthi ngimvalele mkhulu uyindoda ngazi ukuthi sigore neqhuma prosper straight bayamazi ukuthi ngeke bakwazi ukungena ngoba uyinkinga la noma ningafika no7 nizithembile awakabuye emahlabathini ngendlela alwa ngayo manje nginalo uyabona into eshoyo mkhulu yaxolisa ukuthi ngisho kanje ngiyasonto namasonto amabili adlulisa even umphakathi ngawubikela sinemithingane esasikade sinayo ngathi bathi bafikile behlase bathe wabashaya bona beyofo behamba emoto bahamba bayolandana babuya sebahamba emoto eziwuthunga amvalela efuna ukuyakubona unamandla uyashaya uyinto zonke kodwa akamsukeli umuntu akahambi uhlala la ekhaya agade la ekhaya eyikhulu angazi nginganqotshelwa yazi uthi umoya ngele mamthembeka asithole intambo eyimaroon siphinde sithole intambo egreen mantambo lema siyiphotha siyihlanganise kanje nenye iqhamuke ngapha siyihlanganise kodwa nodade wabo usisi wabo simkhulekise kakhulu Yomntana ngimzohlanye ekhanda ehlanyiswa insanga ayibhemile ngazo umuntu. Leziyakhala manje. Ayini ngamqeda manje. Lomntana ubhema insango kunuka insango la ekhaya phu. Namzwe phume egqoka i-All Star waphuma. Kuneteki lakhe laduka lishiya komunye umuzi wayibhema nabanye abafana Akantini. wathi umongele lo mntwana bazokulaya ngayo na mama njengomntwana angahamba kube sengathi uya kwenye indawo mayiya kwenye indawo abuye selokhu eshaya izandla ebona izinto elokhu eshaya izandla ebona izinto wathi umongele kunensango njengamanje siphuma eyonyisiwe kodwa yiswa ne-chemical njengomntwana angathi uyayithenga le nsango angazi bamthembeka noma lo moya umtshela into ngengathi kuthiwa ngiphumule kodwa lo moya umtshela kanjalo ngoba ngizwa le nsango enganuki kumfowabo kodwa inuka kudade wami kanti intombazane ebhema insango iyabhema yini kwathi umoya ungcwele ikhona into enjalo elokhu ibuya itshela mina la futhi le nsango ayibhemayo kodwa izomsanganisa ikhanda ake nikhulumeni nami ngizwe nithi cha mkhulu uhleka kahle ngizwe futhi akanabo abangani babafana bamantombazana unabangani babafana angazi noma uTomboy noma uthandana namanye amantombazana noma ubuya naye azama ganga avuke kuganga athi nami webo ngiyakuthanda phinda athi ayijinta aphinda athi sibani kodwa ngimze ngahluphi kakhulu bafanele kodwa ekhupha amantombazana engatholakala esethandana nenye intombazane eqabulana nayo ngathi mina nakho uthini kanti manje waphakathi la ekhaya kwenzakala nathi kunedimoni ehlasela la ekhaya manje ehlasela la ekhaya wathi umongo manje ngabe sifuna bakho umzalayo lento nawe mama oyithatha lilanga bese ngathi ekuseni intathakusa uyoguqa ethuneni bese ngathi yobi udaba uzokhale uthi noma nana mangazi ukuthi kwenzakalani kulo muzi ngoba yazi lo mntwana ngimuzojika
njengomntana ongaba angakhonza kakhulu impela ahambe nawe yompintsha akhonze kodwa lento mayisimbukile ungahlula nawe ukumcontrola naye futhi mayengavuka yilokho kwakhe ufuna ukuthathana nomfowabo kabi bathathane kabi naye lo technology naye la bangathathana angazi noma uyangizwa yini kunjalo lo akanendaba ukuthi umfowabo omdala kwayena ufuna ukuziyela amathuba kuyena abazenzi ngadelwa esikoleni ebushaya intombazane
bazalwane. Sicela bazalwane kusondele lo baba waseMon Prayer. Kade phathele intethelelo yakhe ukuthi azokhulekiswa. Asondele bazalwane azokhulekiswa ngayo. Yazi bazalwane manje wenigida niyaphambili. Uthi umoya ngcwele la esihlokweni. Asifuna umuntu abathi uhlengiwe wakakhumalo. Angazi mina Mtungwa, Bulazi, Bani loyo. Angazi noma umbulazi ukhona yini la. Hlengiwe wakakhumalo. Uyambulazi. Hlengiwe wakakhumalo. Usisi kaNkanyisho. Asibasha umlando. Awubuya ngapha baba. Nango ogqoke into emakhosi, makhosi. Oma prisondela phambili ke. Dophethe imvubu. Yala pha. Wathi umoya. Dula sibe. Oh! Ume ngamlezweni. Khehlelezi izono. Ume ngamlezweni. Oh!
Ulalele baba Makhosi. Yazi ukuthi umoya mathi umkhulekise emsona phakathi ngizwe senkulumeni zabantu noma ngizwe esemsindweni emsona phakathi umongcele ngathi ake siqale isikhulekise into empilo yakhe. Athi umongcele ngathi ake sikhulekele yazi impilo yakhe emsona phakathi sike samuthi ngathi ehlambulwa ngokuthi umongcele yazi mayilokho igaxe bona ubungoma emsona phakathi umongcele ngathi umuntu osezidalela izinto emsona phakathi wathi umongcele ngathi ake simkhulekele emkhulule emsona sezi uthi umoya hala ake simhlalela iphambi noma sike sidinga abadala sike simkhuze emsona phakathi utayekele kugama ngokuthi umongcele yazi mathi umkhulekele umongcele izandla zakhe yazingile emsona phakathi wathi umoya ngathi ake sikukhulekele khona emsona phakathi yazi wathi umongcele ngathi ake sidinge emsona phakathi yazi isikhali esamapostoli noma isikhali esicazimlayo emsona phakathi simphathise sona yazi sifuna emanzini emsona phakathi kodwa masemkhulekele emanzini wathi umongcele samuthi ehlambulule zona izithunye eziphezu kwakho ngokuthi umongcele umuntu lo ngayekele umkhulekele emsona phakathi uzaphambana ingqondo noma uzahlanya emsona phakathi wathi umongcele emsona phakathi ngizosimdalela Bani Makhosi. hey Makhosi, mani bafadi mani. Hamba nomgoli. Hamba naba. Neba. Zonke umkhuleli azikhulumayo izinhlelweni zazo vele njena bakhona nje abanuka ngethanje naphendla nje bayangiluka impela nje sithanda hayi wathi umfazi kabanya ngiyakona ukhathaza unga hey Hey. yazi inkinga yakho yini Makhosi uthi umongcele asake ukuhlambulula izandla zakho uyangithi umongcomzana ogangeka kakhulu manje yazindimile ngomoya umwantshela ukuthi umntwana phakathi ngathi esimzama ukumlamulela phakathi kwenkulumo abhekane layo emntwana phakathi wathi umongcele ngathi ake simdingele khuli ivele elimhlophe emntwana phakathi simkhulekise ngalo bese sidinga lesikhathi samapostoli esicazimlayo umntwana phakathi ukuhambisa emanzini zamuthi sikhethe ukukhulekele lenhlanhla yakho Athi ngibone lemvubu le. Achazelwe lemvubu.
wayithatha aphi lemvubu lemvubu wayithatha aphi awuyithenga ngintsha lemvubu wena lemvubu kunala owayithenga khona kumuntu wafika wathi mina nginayo imvubu lefuneka wathi wena nginika wamnika imali encane uthi umoya ngcwele lemvubu angiboni uyesitolo mina ufika uthi ngifuna lemvubu uthi umoya ngcwele lemvubu asikhulekele ngithi kunomuntu kodwa wakudayisela lemvubu kanti ukudayisela uyigcobisa amafutha enyama ukuthi wena lapho uhamba khona ujikelwa abantu yazi mawuphethe lemvubu ngizovukelwa izitha lo nje zamayi lokho ithinta ngesimo sento engathi abantu abakulandela noma abantu abangakufuni uthi uJehova kunomuntu wakwazama ukukuthwasisa wena wadlala ngawe wangathi kodwa nawe uyaduba uthi no ngiyeke wahamba wangathi kodwa qobo uyokhala kwenye indawo wathi uJehova yazi babe kunika lemvubu uthi umoya ngangukebule ngayo ngakubule kakhulu wathi uJehova ikhona into ethinta abantu abakujikelayo neumphakathi ujikelwa umphakathi wena njengomuntu angathi uzogcina uxoshwe endaweni ngoba kwayimanje uhlala khona kuthiwa wena udla abafazi babantu uyangizwa wathi uJehova kunentombazane esolwayo yake yakhulelwa kwangathi kodwa nawe uyanuka kuthiwa uyathinteka kuyona wathi umoya ngcwele kunabantu abathiyone baphambanisela into zabo vele umuntu mayike wafika kuwena unesicijo esinzima kakhulu angazi noma ugaya isicijo noma mawulele ebusuku uvuka isicijo yini khuluma ngizwe hamba naye ukhona umfana lapha ekhaya wathatha umfazi wabantu wajuka kungena mina ukhaqela kanye kwathiwa yimina umfana yazi manje wenza iphuthu umfana wathi hayi umfana ngoba besibayindlwana uyindlwana ngesigodi samngana umfana ufaka ngala asesigodleni umfana obese kuthiwa yimina ke manje ngikaqelela yabona imvubu ke yasemvubini ugogo wathi hayi imvubu ngiyithe imvubu ngiyithengile kwaxa ukuthi lo mjida imvubu enginika uthi yazi manje dabula ngomoya ayilokethinta ngale mvubu eyiphethe lemvubu uthi umoya ngana sambe siyofuna omnye umfana Kuyi-break la. obuya bese ngathi lo mfana kodwa naye usebenzisa amakhambi esinto noma naye uyawahlanganisa aphinda abe umthandazo uyangizwa ngithini manje wathi uJehova lo muntu engikhuluma ngaye unejazi ngapha liblue liphinde ngapha libe yellow uyangizwa ngithini wathi uJehova wena uke wahlala phansi wahlala nomunye umuntu uyangizwa ukuthi ngithini nagaya into engathi omunye umuthi nathi ligama butho nithe manigaya leyo nto wena wayithatha lento wayihlanganisa nedoshi uma umadlebele kwethi buyisana idoshi yasho uthi umoya engcwele ukhona into okufanele ngibuye nayo idoshi straight donkey wathi umoya engcwele masukuya lento ayihambi nesinemfu sodwa kunomuthi obuye uvuvuzele phakathi uthi nami ngifuna ukuzwa kakhulu emoyeni uyangizwa ukuthi ngithini nami mangithi kodwa nami ngivulela umuntu wathi umoya engcwele yazi ngizwa lento ixabana nedlozi lakho angazi ubani leli khehla kodwa elakunika lento kodwa uthi umoya engcwele sigibele sambe siyofika endaweni abathi sesweet water sambe siyofika embali uyangizwa ukuthi ngithini kunekhethe elinyade efanele bese ngathi libuye liyakusiza angazi noma wake wayehawiki wena noma wake wayeScott yini wangathi yokufuna usizo khona noma wayale moya ngasegoli uyangizwa ukuthi ngithini wangathi ukhona umuntu oyakuyena naye yokusiza umuntu omdala wathi umoya ngcwele kukhona into elungiswayo engafuna ukulunga la kuwe kodwa ngididwa ukuthi isibongo sakho uma uqala uthi uyaphahla nawe uyazi uphelelwa umonde uphelelwa uthando uthi angazi uzoqala phi ngephi awukhulume ngizwe ngaleli doshi hayi yasedosheni ke kubaba lona wathi ngithola idosha ikhethela kithi ngithole idosha yebo umuntu wabisa ijiki inkulumo othayile umfana akithi kana phatha amakhambi nangu umfana bakithi umfana akithi phatha amakhambi besethi ayasifake lokho okugangini ya
Asazi bazalwane awuyalilitha uke wathi uma ngcwele kimi kube ngiyathi umamkhokheli la ekhaya akathola amanzi amile yes amanzi amile ekhulekile kodwa kube sengathi nathi singahlalisa insuku ezine kodwa endaweni eyithathi enkosini uNkulunkulu kodwa uma seniqeda ngibuya nawo kube ngalamanzi singawashaya endaweni kuqala enkosini uNkulunkulu bese uthatha lamanzi ukhuleke ngawo sisibantathu insuku kodwa ujampisi ujampe ubuye ukhuleke ngawo ujampe ubuye ukhuleke ngawo ubathi uma kimi nami ngabe kuthiwa ngifuna nje ushibhoshe kodwa ngifune nesawuthi ngifune izinto lezi ezinukelela noma baba sikhuleke nathi singayibhoyila kodwa mayigcina intuthu bese sichela kodwa kushisa la ekhaya safunda sathi inkosi silamlani inkosi yathi kimi yebo iyabhaleka le nombolo yabantu abana abangafa belandelana phakathi kwebanga enkosini uNkulunkulu nami ngayiprofita nami le nto ngokusathi kaJehova kimi kube ngiyafuna amanzi amile enkosini uNkulunkulu ungagxekwa ugxekwe ligcina selivalwa ngempela ibandla livalo try uyishela kulona ibandla le uNkulunkulu wathi umuntu ube nami ngiyayiprofeta le nto ngazi ngiyabona kuyavaleka la ekhaya kodwa kunento engiqakayo ukuthi why kufanele kube sekuvela inja kodwa eqhamuke ebusuku bese bethi abantwana bethi no kunenje sike siyibuke nathi siyazi ukuthi kunezinja ey'ndayo lokushini inkosi yathi kimi nami ngabe ngingakhuza indlela ngithi kunento eyinja ebizwa kodwa ibuye ingene iphuma ngathi ungena kanjani ngoba kuyavalwa la ekhaya inkosi yathi kimi lento iyalandeleka sebefike la ekhaya awuzwa ngani kwa wena kunento ekubamba ngathi umuntu esingathi nasithi noma lo muntu angazi kodwa ifisho allergy ukumunya umsiko yebo ngathi moya yebo yathi inkosi uNkulunkulu kunento esikulandele yangena yaze yangena egazini emsini kaNkulunkulu ngayizwa ilumisa umzimba inkosi uNkulunkulu nomuntu wathi athatha ngavuka phakathi ubusuku kodwa kuphela ukuthi uqala ukulunga emsini kaNkulunkulu ngabe sifune nathi nalamanzi kodwa siwalayise nathi ehlathini sibadlile insuku bese sithi hayi mana kufeze bese abanye kodwa nawe ukukhuleka ngawo kuze kube kathathu lokujampa insuku safunda sathi nini uthini enkosini uNkulunkulu nami ke ngabuka ngathi kanti mase singena la ekhaya wayefanele siwaphise nathi zenezibani ezigcobo kunelo kumhlophe kodwa nokuyelo safunda ngathi umoya uzamana uNkulunkulu wathi noma asike silethi uyamakhosi Jesu nina ningavukelana kube sengathi ngabe khonza lana lento encane ingadala umsindo kube sengathi khona into becupha umuntu afunde moyeni ngathi usimo abantu wathi moya kube nami ngeprofeta lento ngazayithula ake ngime nami Amen. Emsindisi uwe abakhulekele mntanami enkosini uNkulunkulu uma bekhulekela abaphila abantu athi ngimsebenza wow ngithi moyo ngeke my lord kamsubini yathi inkosi uNkulunkulu umuhlelo uSikajehova
nami ngasukunyembeza awumkhulu engaqedi ngabalisa ngempilo ezekhetha ukuthi ayithathe eshila sizokhala kodwa vela phakathi enyembezizwe uvuka iqembi engqondweni yakhe kwathi nama ngazi abazali ezekhale ngathi umuntu omasathandayo simzedlela emsebenzini ngabe nami ngeprofeta Siyamakhosi Jesu. abaqala dadwethu ngithanda izinto sibe mabhekedwa inkosini uNkulunkulu uzifise ngabe nawe ngaphuma la hlala khona uyokwenye indawo kodwa uhamba ube enkosini uNkulunkulu ngafunda ngathi manje ngithini manje yathi inkosi uNkulunkulu noma ehleli enalo mama ngimzokhala enkosini uNkulunkulu wathi Jehova hake ngimsule nami ngiyembeze sekwanele enkosini uNkulunkulu ngoba ukhala wadlala ngayo umoya enkosini uNkulunkulu ngibona cabanga ukuyithatha umphefumulo inhloko yize cabanga inkembe esibuyele abe siyakhulekela nathi engahambi kahle emseni kaNkulunkulu ngakayile nami ngathi manje uthini emseni kaNkulunkulu ngoba kunomuntu engimzwa nami kodwa yilo bememeza enkosini uNkulunkulu kodwa amalana umuntu emseni kaNkulunkulu kodwa ememeza engathi noma kufanele ukuthi izinto uyemsamundlungise singalungi bese ngathi sigreda duwesi safunde emoyeni ngathi moya uthini manje yathi inkosi uyamama mncane size nathi dadwethu uhleli la ukhona kodwa ukubuyisa impilo kabusha ngoba useyidele wazi wafuna ukwenza izinto ezingezinhle anganoma ubani wasemnandi awusizakale angazi noma nawe ula ekhaya enkosini bekenzeka bengizatha kuthole nami ingane encane kodwa esizakale enkosini uNkulunkulu kodwa siphile bese sethaya kube kushintsha isimo izwa abantu bembhala bemkhuluma kababe uthini kodwa lento kunomuntu olekethi cha lo muntu yena kuyekushintsha ngathi hayi la ekhaya kwanele asinabo abantu abanje kanti uwapi kafunda ngathi wena uthini manje yathi nathi bese professor lento sayithula ngoba kunomuntu othi mase senze izinto sizoshaya into engomuntu enkosini uNkulunkulu noma ngathi ayilungisa izinto ngiyelunge kahle ngoba kunomuntu omemeza kodwa sizomemeza naye into wrong sebethe nawe exam impilo enkosini uNkulunkulu nami ngiyenza amahlala kahle bangahlale ngathi ngiyangena kwangaphilela kahle umoya wathi nami ngamisusa ngizangahambi kuhle ngoba mayiphila nabantu sizwa abantu bemphendula bese ngathi ngahlala ebuzi ngana nabangani bengibahleliye engengaka mntanami profit athathu hayi noma yengu khuluma uyakuzwa Jesu ulele Amen bazalwane. Uthi umoya engcwele sisi wami asithandazele mangikubiza weyibuku. Okokuqala into engiyibona kuwe ngibona umuntu owayeseduze kwakho kakhulu owadlula emhlabeni. Ongasikhona isikhathi eside edlulile kodwa oseneminyaka encane. Olokwe kwembatha ehlala kuwe kodwa angidideki ngoba babili labantu. Ngibona ingane encane ngiphinde ngibone lo muntu wathi Jehova. Kunesikhathi oke wopha wena sisi ngendlela engaqondakali kwangathi wopha kanti kunento echitheka kuwe la kuwe wathi Jehova yazi masitoke umile na uhlabelele lapha uthe umoya ongcwele ngabe ngivala umsebenzi ngivale yonke into kuwe ngiphinde ngiyovala ku relationship ngoba mawulokuthi ukhona uphakame enye into la kuwe sisi njengomuntu angathi ungaphakama inhliziyo encane ungafuni ukuphila nabantu besilisa noma ungafuni ukuhlala nabantu kube sengathi namanje ningagcina ngokuxabana noma ungathiwa wena ukwazi ukubabekezelela abanye abantu wathi Jehova kukhona into elidlozi evuka kuwe yazi mawumela phana uthi umoya ongcwele ngabe sithi hawukele thonga lami hawukele thonga lami wethonga lami hawukele thonga lami thonga lami thonga lami anama bengingazi Awele
Abakhokheli bayithanda kahle. Awele tonga lami. Awele tonga lami. Akenishaya izandla bazalwane. Awele tonga lami. Awele tonga lami. Awele tonga lami. Awele tonga lami. Ngoma sihlabelela wena ngathi masihlabelela ngabona ibhayi elinjide ngoba mase wesikhona ngibona ibhayi livuka bese ngathi uyalibhinga mawulibhinga ngabona mina ubuhlali kodwa lobuhlali ngibona emadolweni akho la ngasemathangeni akho wathi umongcele kunento okwafana ngabe uyifakwe ubuhlalo omhlophe ngoba mase wesilandela la kunemoya sisi evuka bese ngathi ifuna ukulungiswa kuwe le moya evale into engathi imali njengomuntu engathi namanje wena bekufanele ukuthi ngabe ushadile wena sisi noma ngabe kufanele ukuthi ngabe so akwalotsholo wathi uJehova namanje ikhona into evuka bese ngathi namanje ivale izinto zakho kodwa wathi uJehova akulungi kahle sisi ngoba ngibona abantu lathi izwi lasezwini izinto zakho zimnyama angaza ukhulume nami ngizwe sisi Abesibili bazalwane. Khuluma. Uthi ungangale sisi. Lento mayingenziwanga kahle. Yes. Ukhona umuntu ozodlwengula phambi kwenu. Mkhulu. Phakathi esimeni sasekhaya ngoba kunomuntu onimele. Umuntu ongathetha imali. Lo muntu uma inimela njengomuntu angathi namanje. Kulokuthi no ngenani vela akekho umuntu ozokhuluma. Niphinde lingena wathi umongcele ngibona impahla zenu. Kukunezinye into enizobona igqoko umuntu emgwaqweni. Niyibona ukuthi mase yethu le nto. Wathi uJehova namanje akukapheli ngisho 3 weeks bengenile futhi. Wathi uNkulunkulu namanje sisingabe siyakhulekisa kakhulu ngoba yazi izinto zenu ngizizwa ziphela. Kukhona iTV kade fanele lihambe noma ithathu wathi uJehova namanje ningagcina lihlala ngathi kundlweni into engathi nihlala ningana TV nigcina ningabuki lutho nigcina bese ngathi ngisho nabo sofa ninabo wathi uJehova ngabe siyakhulekisa wena sisi ngoba inhliziyo yakho ubhlungu ngoba ngizwa kodwa yazi nilwa ngenzeni la bange nezimpahla ninekhaya wathi uJehova ikhona into usibuya mayelo kuhlekehla eqolo kanjena uthi umongcele ngabe kodwa thina sifuna umuntu wesilisa ngithi mina noma kukhona umuntu ade fanele hlale phansi kube sengathi ikhona indaba kodwa nilungisayo ngathi mina nilungisana wathi uJehova izinto zakho wena sisazihambi kahle ngoba namanje yonke into yakho imnyama akukho into elungayo awukhulume nami ngizwe ungakhali mntanami zapho ezulwini ekhaya labangcwele khona Amen bazalwane. Sengikhohle indaba ebalekile bazalwane kakhulu. Ngicela ningivulele futhi kakhulu bazalwane phakathi. Bazalwane uma ekhona namhlanje othi kungabe kuyibhadi. Namhlanje mina la ngiyangena. Isithelo Sikajehova saseMaritzburg. Ngiyohlala la ngimsonte la. Bazalwane ngithe ngicela nivuleni bantu abami ngifuna ukubona kunganamuntu esenta lapho. Ngifuna ukubona umuntu ozothi mina ngiyayikhetha inkosi. Awungena. Awungena. Ngena nawe. Isithelo. Ngena wena.
ngena baba ke ngena baba Amen bazalwane. Naba bazalwana abathi phela mangabikho dosalayo kodwa laphi inkosi yona ayo bayimana ifanayo kodwa laphi inkosi yona laphi inkosi angabikho Amen bazalwane makangabikho nosalayo ngoba njengamanje ziyajika izinto zizojika izinto abethu ngicela bayisondele emuva azalana baphi laba ikhethi inkosi stasondele emuva kade wayikhethi inkosi awusabonakali nothi khona amen bazalwane sijikile izinto basi niyabona ofishi bathi mamthembe sibambele bona quoting from the Bible. Lithi Bible mamthembeke. uJesu uyafika ufika abanye bedobe ekuseni. Ungabambele. Bathi kade sidoba kodwa sibambi lutho. Uthi thathani indobo zenu niphose ekujuleni. Amen bazalwane. Uma sifika thina la sizothatha indobo siphose ekujuleni. Uma siphose ekujuleni sibuya ziphethe. Kodwa nina nithi kade nidoba. Haleluya. Bukani ofishi nje sibaba. Sibambo papa. Ofishi abafresh. Ofishi abafresh. Kade nana nidla lababondile nishila kakhulu phela. Amen bazalwane. Njengamanje
sizondekela itafula. Sekukunini ukuthi leli tafula nilidla kahle noma ngiyalingcolisa. Amen bazalwane. Bazalwane thina sizoninika. Siniphathele insizwa. Saniphathele mama. Saniphathele intombi. Amen bazalwane. Amen. Je sunobubele. Basamya. Hayi bazalwane bathi nijojile. Abanye bayanibuka nje nanisenimile nabo. Kuba khuluma ngabe team eboza amayidlala neboza iyaboza. Mama. Ngiyacela bazalwane besithelo sikajehova ngicela abanye nithule. Ya. Niyazwele bazalwane. Abalana nithule abanye abavakashile nithuleni. Sonitshela seningangena noma. Amen. Ngicela ukuzwethe zami siyavunguzela yini. Ona uyelo siwo.
ngisakhuluma ngalabantu abalana baba. Ngisakhuluma ngabo. Ave ngijabulile ngitshele. Ngijabulisa naye nini enibangumsindo ngitshele. Ngoba kwayikhona lokuthatha u5 seconds nginikhuza nje kusebudelela. Khuza amadoda amadala abhema insango. Amen bazalwane. Amen. Ngiyajabula bazalwane. Bona ukhethe inkosi. Amen bazalwane. Amen. Ngiyajabula bazalwane mangibona nibahle kangaka nikhethe inkosi. Okufika engqondweni yami ukuthi uma mthembeka lezi izinto abhekane nazo. Namhlanje uthole amasosha adeployiwe. Hallelujah. Azolwa. Amen. Azobhekana nalempi. Amen. Lithi iBhayibheli ukukholwa onganayo umsebenzi. Hallelujah. Liphinde lithi bazalwane iBhayibheli lami ikhuthalela ukuziveza uyisisebenzi esihle. Amen bazalwane. Bengizofuna abantu abazokhuthalela ukuyiveza. Amen bazalwane. Mina ngeke ngithi bangifundisa ngithi angimfuni umuntu ofuna ukuyiveza ngomlomo. Kodwa siveze ngani? Ngiyabona bazalwane neyakwafa ngapha ingenile mangingekho mistake. Ngiyayithanda le ndoda bazalwane. Into engayibona ukuthi iphiwe kuyona kakhulu isigubhu. Amen. Yabona manje ngakasithatha isigubhu bazalwane. Mina ngisuke ngakabona ukuthi kusashaya isigubhu. Uma isesithathile ngiyaye ngibone ukuthi lento ayenzayo uyayifila. Yena bazalwane. Amen bazalwane. Manje ke nonke ngoba ngilaba bazalwane. Ngifuna ukuthi mangiseThekwini ngizwe kuthiwa cha kune improvement eyenzakalayo. Amen. Kube ne improvement in such ukuthi ngelinye ilanga noma singathola sekwakhiwe kahle kufaka ama-tiles nama-light amahle lana okuthiwa ama-angel kona lo what light angel in light lawa. Amen bazalwane. Amen. Kanti leyo msebenzi iphuma kuningi. Amen bazalwane. Amen. Ikanjena ke lento uzophama isandla sakho right mina uzibanwani wakazibanibani ngiyayihlanganisa nebandla. Mawuyihlanganisa usho ukuthi cha nginebandla lami mina uma kwenzeka nami isithelo sikajehova ngiyohlala nginaso noma ngifa ngicela ningagijimi phambili mkhulu ake ngidedele abantu bakithi nebandla lakithi kube yilona enihamba phambili kodwa uma uthi mina uzibanibani akazibanibani ngiyayikhetha inkosi usho ukuthi noma ngifa mkhulu mina umphefumulo wami uyolala kahle uma kufike wena noma kufike omunye wabefundisi kube uyena ozothi umhlabathi emhlabathini. Amen bazalwane. Amen. Ukuze ungasabi yimina wala ngisithelo full time. Sizoqala kuwena uyayikhetha inkosi noma uyayihlanganisa nebandla. Uqalisha igama nesibongo bese uthi uyayikhetha inkosi noma uthi ngiyayihlanganisa nebandla. Uzosho kodwa. Awukhulumi nami ukhuluma nomuntu olele khona ufuna ukuzwa. Igama umhlengo wamemela ngiyayikhetha inkosi. Amen. Igama lami ngisebenzile Madonna from Mary Smith kodwa ngila eKoko kodwa ngiyeza la ngiyayikhetha inkosi. Amen. Hallelujah. Igama lami uNtobeko Khize. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Igama lami uMengezi Mona. Ngiyayikhetha inkosi isifiso sami angisebenzi. Suka ngenza into eziphuma endleleni. Umkhulu ngikhuza njalo nje. Ngilesifiso ukuthi namhlanje ngifake izandla ngikhethe inkosi ngeke into eziphuma endleleni. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Khehlelezi. Igama lami nguNosipho Wakayenga ngiyayikhetha inkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Nazi izimvu bazalwane engibuye nazo. Nami mamthembe noma ungangisola. Elina nithi iBhayibheli anginasiliva, anginagolide. Kodwa ngithi sukuma uhamba. Amen bazalwane. Nami mamthembeka namhlanje izwe uNkulunkulu ebalekile. Wathi uNkulunkulu ucela abaseGoli, ucela abaseThekwini,
bakuphelezele ngoba kunengcebo eziwu6 or 8 okumele ziyokhetha inkosi. Uma uJesu ezozalwa ungizwe kahle namhlanje nabantu asibathathe ngokuthi ba uJesu namhlanje uphuma isiprofeto bazalwane. Sithi isiprofeto nawe Jerusalema awumncinyane kodwa ukuzalela indodana eyophatha izizwe. Lithi iBhayibheli ekupheleni konyaka omunye nomunye wahamba wayezweni lakubo ukuthi ayobala kanye nomndeni wakhe. Kunesiprofeto esesiphumile phambilini. uMaria ngaleso sikhathi wayenjani? Wayekhulelwe. Uma uMaria esendleleni ufika ama-labor pains. Uyabanjwa ama-labor pains. Isiprofeto sasesikhulumile. Uma efika lapho kwakubalwa khona abantu ufika ungena emakamereni aphezulu abalekile okuthiwa ama-VVIP. Uthi mayifika kuleyo makamera uficani kugcwele. Amen bazalwane. Ungena kwelinye ikamera ufika futhi kugcwele. Ungena kwale ivakashe iphansi ufika kugcwele. Hayi uMaria uhamba zawuthi or ngiye toilet ufika itoilet incane ngeke akwazi ukuyenza lento. Hayi kugcwele. Athi no. Ngcono ngeke kuphi esibayeni. Uqalise kumbhalo bazalwane. Jerusalema awumncinyane. Le ndawo esime kuyona namhlanje yini? Isibaya. Isibaya lesizwe. Jerusalema awumncinyane. Abantu bazalana bayozalwa lana. Kuyozalwa abantu abawukhulisa ibanga. Amen bazalwane. Isebenze ezinhle. Lithi iBhayibheli ikhuthalela ukuyiveza uyisebenze ezinhle. Kuyozalwa izisebenze ezinhle eziyovusa ibanga. Abayothi noma sekuvuka izinto zasemhlabeni ngoba bazalana mase kuvuka izinto zivuka kubantu. Baqale bathi umbone nje umfundisi wethu enje uye. Amen. Kanti abazi ukuthi uSathane usefikile. Bazalana lithi iBhayibheli wathi uJesu esezelwe ezalele esibayeni kwabonakala izazi zakuphi zasempumalanga. Kanyezi bazalane yahamba bazalane yakubelusi yabakhokhela ithi usezelwe oyophatha izizwe zahamba ilandela ikhanyisile ziyakhona. Amen bazalwane. Uthe uMamthembeke seyibhalile ipost kuFacebook wayibhala kuWhatsApp sayilandela. Amen. Ayasikhanyisela. Oh Khehlelezi Jehova Amen bazalwane. Sikhokhela iposti yoMamthembeke engiyibone kuFacebook. Ithe phase 5 eMaritzburg. Akazume estopini. Nathi siloko silandelile. Silandela bazalwane thina sizazi. Bazalwane sabelusi. Silandela inkanyezi lokuyasikhanyisela. Ithi ingoma seSunday school encane oyiculu semncane nawe. Ithi uJesu usezelwe eBethlehema ulele atani esitebeleni. Manyazo ngoma. Amen bazalwane. Yona bazalwane leyo ngoma. Silandela leyo nto Mamthembeke. Yes. Abantu banikiwe unika ama strike. Amen.
mina nje sokhuluma iqiniso bazali inhliziyo yami ibuhlungu ngizohlambuluka nje abantu bonke bephela inhliziyo yami ibuhlungu siye sayixamanela noma mthembele lento sayixoxa siwu-2 esayidini sayixoxa ayisasifike ivumelane ayisesivumelene angithi seku-right mkhulu ngathi ayiseku-right inhliziyo yami right kodwa ayivumi still ayivumi amen bazalwane sibanga bazalwane istrike engiphucwe sona nami kwi-MMI iphucwe bazalwane istriker yabo njengamanje ngisayibuza ukuthi le striker sizodlala iposition ethini la sizofike sidlale ngempela siperform kodwa uzoya ngabadlali haleluya ngizocela ukuthi badlali baseMaritzburg ninyusa amasokisi ngoba hayi ngiphuciwe akusenani ke ngizovuma uthe umamkhulu lo waseScott nimsebenzise bazalwane amen hayi cha yena unako ukuthithiza kodwa manje abantu abathe ukusebenza uzosebenza umsebenzi impela naye uyaphusha impela makuthiwe nabantu bazalwane kunegama bazalwane ekhunywe ile ndoda elingithintile kakhulu bathandaze ngiyazi ukuthi umuntu mayikhuluma nje abanye bayibone bengcono amen bazalwane bayibone ngcono le ndoda ikhuluma enye into bazalwane uthi namhlanje ngiyikhetha inkosi ngiwumuntu ongasebenzi mina ngiphila ngokugaba ngiyafisa namhlanje ukuyiyeka uvuka ibhali zikaPaul ewuSawuli ehluphe hambe ebulala amakhosi lithi iBhayibheli kwaqhamuka unyazi olwamshaya wawaphansi kwathiwa Sawuli ubenzana abantwana bami ehamba ezweni laseDamaseko eyohlasela khona eyobulala khona wathi mayivuka lapho waphenduka washumayela izwi eshumayeza abantu uthi namhlanje bazalwane le ndoda bazalwane ngiyafisa ukuyiyeka le uthi nama ngiyithandi lithi iBhayibheli bazalwane engikwenzayo akukhona lokhu okufanele ukuthi ngabe ngiyakwenza futhi engikuthandayo kodwa lokho engakwenzi ikhona lokho okufanele ngabe ngiyakwenza haleluya liphinde lithi bazalwane bheka ngisemusha bengidle ngikufunayo ngihamba lapha engithanda khona kodwa sengimdala benginikwa lokho engakuthandi ngiyiswa la ngingathandi khona amen bazalwane abapowerful njengami ngeke ngisho ngizosho ngithi ngipowerful amen into eyenza ngithi ngipowerful sengayimisi insizwa zihlangene amen ngingene futhi ngingedwa ngidinga abantu abaningi mangingene nje labafana bami bathinti amen ngisho kuthiwa kunabantu bazalwane abagorofita kanjani ngeke ngiphuma number 1 haleluya bezama bazalwane kunini ngolwesihlanu Friday ngeke ngangena kwenye indawo kuvalwe yonke into kuthiwa lo Khehlelezi wakhona namhlanje ngeke agorofite la ngathi mina hayi it's fine ngahlala esitulweni ngangena ngahlala lapha emuva njengabantu bonke lawo ngahlala lapha ngithe lapha engivunduluka khona ngathi inkinga senisuke nangekho sengilifakile ikhaya ngibaporofithe bagcina becabana bodwa abaporofitha bathi no ngcono kucisha amafoni bathiwa kucisha amakamera kucisha amafoni ngoba izinto lo muntu ayikhulumayo ziyasabisa manje ngifuna amasosha njalo mina noma kuthiwa kuvinjwe kanjalo thina singene amen bazalwane amen bazalwane ngicela bazalwane abazokhulekisa le ndoda elabantu abayomelana nayo bayikhulekise hayi ukuthi siseyikhulekise endlini la ekhona nathi la sikhona lalela umthandazo wenu uthini umthandazo awuthi Nkosi sicela umuphi umsebenzi ozomkhipha busy nikumsebenzi ozomkhipha busy athi mayicabanga ukubuyela eGibhithe abone ukuthi akubuyeleke ezweni likaFaro athi ngcono ngibanje umsebenzi ngiyacela bathandazi ngiyacela bazalwane kakhulu sizokhuleka futhi ngizokukhulekela mina kakhulu angiboni ukuthi izongihlula lento ngicele yona ikhulekela kakhulu kungenzeka ukuthi uma ufika ku Good Friday usitshele ukuthi uthatha umsebenzi amen bazalwane amen so delani ke sinibusisi